Det er heller ikke så langt fra metrostationen. Jeg kan flere sige til dem, der kunne sige noget. I skal bare finde... Præsident, udenrigsminister, kære verdens offentlighed, jeg håber... Siden uskyldigt godt besøgt beslutet og rejser af så bunga. Og vi til at bruge grønlandske og danske flag og undlade partipolitikken for Hands of Greenland om at komme her. Midwest and US, it's two different countries. Yeah. It's also like in this small city. I said to me, I wish I was born. Min blæksprutte. Oh my god, fuck det var ulækkert. Det er så chill. Det er sjovt, når der kommer et produkt ud af det. Ja. Vi skal snart ud og gå for min morgenkugle. Is it Camille? Ja. Say hello to her, men hello, Camille! Danmark og Færøerne, og især andre lande, der støtter op om demokratiet. Sorry. Men det er heller ikke så langt fra metrostationen. Jeg kan flere sige til dem, der kunne sige noget. I skal bare finde... Præsident, udenrigsminister, kære verdens offentlighed, jeg håber... Siden uskyldigt godt besøgt beslutet og rejser af så bunga. Og vi til at bruge grønlandske og danske flag og undlade partipolitikken for Hands of Greenland om at komme her.
Midwestern US, it's two different countries. It's also like in this small city. I said to me, I wish I was born. Min blæksprutte. It was the first time we had this the delegation from America coming up to Greenland, and we start to understand that this is probably not a joke, but this is and it's not reality TV. That's actually reality. So and then I said, okay, what can I do to tribute, introduce something? And there are so many bad news in the world and so on. Can I communicate in a funny way with a good message, and we can unite the Danish to show that the Danish people support the people from Greenland. Det er så chill. Det er sjovt, når der kommer et produkt ud af det. Ja.